Sanibonani Mzansi, siyanamukela futhi siyanibingelela kwi-Aheko TV kuzo zonke indawo la sifinyelela khona naphesheya kwezilwandle. Siyabingelela, I'm your host uNothando uNothiwa kaNdlovu, intokazi yomZulu, umpongo kaZingelwayo. Abanye bangibiza ngesiphithiphithi, abanye bazi bangibize ngasi isidudula sentokazi yomZulu. Qhamuka bamshalazele uFlathela shiya amagama akhe ngemuva, bangaziyo ke bathi ngunsizwa ziyamlandela. Mlalele emakhaya, mbukele emakhaya, ukhulumile wathi namhlanje ufisa sibe naye udokotela uLukhele. Uqhamuka le eSwazini, ngimlandile ke ngabuya naye ephila. Sinayeke nje la endlini ze-Aheko TV. Mbukele emakhaya, engizocela ukuthi ukwenze ukuthi ugijime uye lapha uyosubscribe ukuze uzokwazi ukuthi uthole wonke ama-video wethu esiwafakayo la kwi-Aheko TV. Uphinde futhi usharele, uphinde futhi ugijime uye lapha on Facebook, isikhona as Aheko TV. Nami ngikhona intokazi yomZulu lapha on Facebook as Nothando Nothi, intokazi yomZulu. Dokotela, ngisacela ukuthi ubingelela ababukele emakhaya. Sanibonani babukele emakhaya be-Aheko TV. Nawe Nothi, lokhuluma ngudokotela Lukhele, njengoba sekashido lobuya eSwatini kaManzini enzaweni ekuthiwa kuseNkilichi. Ngimelaphi nje lophiwe kusebenzisa amakhambi esintu kwelapha abantu baphile. Siyabonga ukuthi namhlanje ufikile wabanathi la eThekwini. Siyazi ukuthi uhamba ibanga elide ukuthi uze ufike la ugcine ukhona la kwi-Aheko TV. Sacela ukuthi wazise umbukele emakhaya ukuthi ubani udokotela Lukhele, uqale nini ukuthi enze lo msebenzi lo, and iziphi izinto azenzayo kulo msebenzi. Udokotela Lukhele noma ngeke ngisho ukuthi ngawo umuphi umnyaka, kodwa ngoba into ma isiphiwo lesikuwena kuyakuthatha neminyaka eminingi solo ungakade ngaso noma ungakanaki. Kuphela ubuka into tendeka nabakutshela nawe ungede weva, kodwa ke it's a calling uNkulunkulu la ngiphe yona ukuthi ngilaphe abantu njalo. Ngingumholi webandla, ngiyathandazela, ngibuye futhi ngilaphe ngemakhambi esintu. Kuhambe kwabadigaba kulandzelana ngekukhula ekubukeni into na sekulanzelele inkinga ade bantu. Kwagcina ke sekufika la engikhona ukuthi manje kukhona isibhedlela sesintu kaLukhele. Lapho khona utawufika uhlole, sibone inkinga loda ngayo, sikutshele wena uvume ukuthi inkinga ingiyo, bese ke sekubukwa lekhambi leli ngilona litawulungisa lenkinga yakho. Kodwa ke kwanamuhla babukeli maswatakithi, ngibeke nje indzaba yinye le ngicabanga ukuthi ingcikithi kuwonke umuntu yekuthi umuntu udzinga kugezwa. Kungako namhlanje ngilethe ukuthi emaswatakithi South Africa wonke, Southern Africa, Africa yonkana, emaveni onke emhlaba, umuntu kubalulekile ukuthi abe ngilogezekile ekuphileni kwakhe. Dinengetigaba latsinga kugezwa kito umuntu. Msakada ngathi noma ngikuphendula kahle dzadze wethu. Ya, ungiphendula kahle kakhulu cause njengamanje umbukele emakhaya obukele for sure ukhona onenkinga lo khuluma ngayo, uzokwazi ukuthi ayihlole yena, ayibhekisise yena ukuthi kahle kahle yipi inkinga abhekene nayo manje esimweni sakhe empilweni yakhe. Sacela ukuthi uchazele umbukele emakhaya dokotela ukuthi kahle kahle ukugezwa yini, cause ukugeza kuhlukene kaningi. Ukugezwa kwemuntu kusetshenziswa kwemakhambi lakwati ukuthi alungise simo sakhe ekuphileni kwakhe. Kungqola kwemuntu ke kuyahlukana. Kugezwa nje ngingakubeka kafishane
ngithi ukuthi igaba letihlukene uyadzinga umuntu lomunye umuntu udzinga ukugezwa mhlawumbe nje unelithundi lelimnyama lahamba nalo latalwa nalo kwase ekutaleni kwakhe lomunye uthola ukuthi sebemphonse ngeticitho lomunye mhlawumbe uyasebenza sebayamkhaphela emsebentini lomunye uganile ngoba nithi nine ugana thina eSwatini sithi umuntu wenzile noma ushadile usemshadweni into atsakhambeli kahle kudzingeka libhavu basho njalo laba betempilo tesinto bathi kudzingeka libhavu udzinge dinenge letigaba lomunye uthola ukuthi wamenyiswa silwane lesithite noma sipoko ngambe ngitikoloshe noma ngilamlambo kalukhele ke siyakhona ukuthi sikususe lamathundi ngaleti gaba kwehlukana kushiyane ngokuthi sithe masikuhlola sathola ukuthi yini kahle kahle lengiyona inkinga empilweni yakho bese ke sesisebenzisa imakhambi ngoba akafanani ekugeza tonke letinto leti lomunye udzinga uthola nje kungqole lidlodi udzinga isihlati lesitawukwathi kuqonzana nekulungisa emadlodi akhe ekhathi engatini. Ngikuzwile dokotela ukhuluma ngalaba abaganile abashadile uma beneyinkinga emshadweni wabo ubona ngani ukuthi umuntu umshado wakhe usungcolile usuzudinga ukugezwa? Ngize ngibane kusola ukuthi mhlambe nawe ngawu nayo leyo nkinga ngoba wase uhlala kiyo kuqala kodwa ke nakhona ngaba ukho wrong ngoba umuntu vele ufanele ayibukisise ngoba uyothola ukuthi ungenile la emshadweni mhlambe uganele ekhaya vele lelamba lesifungo ukuthi akuyoba khona lokuphilako lokungumakoti lokutawufike kwente inqhubekela phambili kuleli khaya lomunye uthola ukuthi mhlawumbe X wende leyo cross ya X mhlawumbe nalomyeni wakho uthe ufika la ekhaya wathola ukuthi nabo X bende kumcrossa naye vele ke iyadzingeka libhavu kakhulu emshadweni ngoba tikhona into lo uthola ukuthi noma ningabahlalisa phansi labantu kuyawuloku kushintshwana kusasa ngilona inkinga kusasa ngilona inkinga vele akusalungiseki kudzinga sale kucleanwa lo moya ngoba uyothola ukuthi umshado lo sokuhlaselwe inkinga naso uhlaselwe inkinga akusalungiseki nangemlomo kusho ukuthi ke manje sekukhona ubuqitho phakathi sekukhona mhlawumbe kuvuka kwetifungo lamanye emakhaya vele ngoba sima Afrika emakhaya ethu athakathiwe lelinye likhaya lathakathwa vele setiyavuka letinto tenda kuvukelane ke labantu lamshadweni. Okay dokotela sakuyona le ndaba le yomshado nangumbukele emakhaya uthi yena umuntu wesilisa uzibone seganwa uzibone seshada abone sekuphakathi nomshado ngoba ungasalungi singasaqhubekeli phambili lo muntu lowo uyadinga yini ukuthi agezwe masebonile ukuthi azange aganwe ngoba kuyisifiso sakhe kodwa kukhona izinto asetshenziselwe zona kahle kahle uma besingaye emlandweni emuva indulo bekukhona ukuthi lijaha maselikhulile selibonakala ukuthi selidzinga ngase liya seliyoshela liqonywe bekuvele bekwathi kusebenzisa tihlati bantu labadzala ukuthi mhlawumbe tifake phakathi leti njengemgano vele tihlahla leti tawenda ukuthi lokuganwa kwakhe kube impumelelo ngoba bayati ukuthi lesigaba la sangena kiso sesigaba sekuvusa lelikhaya sicalo sethi lelikhaya livuke manje malithakathiwe likhaya emuva vele uyothola ukuthi tiyavuka letibophelelo kodwa ke embutweni wakho lokubutako utithola lo bhuti so vele sowulakhathe emshadweni kanti engcenye
bekambumbumbuthekisiwe kancane kwathi kufakwa ubuthongo wasinaka phaphama sekangekhathi emshadweni siyakwati ukulungisela uqhubeke nalomshado wakho ngoba umshado awusiwo wethu uMaswati umshado kaNkuluNkulu mangabe kusosemshadweni sibophelelo lo wasibopha sithi niyawuhlukaniswa kufa so ke siyakhona ukwenda ukuthi lo mshado wakho usaliba impumelelo ngoba kuyendeka lokho ukuthi mawuthola solungamtholi Mr Right sivele sibukela lo Mr Left simtreke to the right. Okay dokotela sahleli naye nje la udokotela uLukhele nami ke intokazi yomZulu uNothiwa kaNdlovu sisakhuluma yona ke indaba yokugeza. Dokotela ngicela usingene kule yasemsebenzini cause kunabantu abaningi la abanenkinga emsebenzini umunye usayithola ibossi ayisamfuni emsebenzini bahlangana ngaye lo muntu lo kaLukhele nimsiza kanjani? Uyasitakala kufuna uyagezwa siyakhona ukugeza mangabe emsebenzini into ade kuhambeli kahle ngetindlela ke letinengi ngoba uyathola ukuthi lo munye umuntu emsebenzini akumhambeli kahle nje naye akahambi kahle siyakwati lokho ukuthi sikukhiphe lelibulawo sikugezele libulawo ngoba lo munye umuntu uthola semsebenzini uyakheyosa vele manena akabone uva ngathi bayamzonda bamkhuta kakhulu kani vele naye akakhuteki uphethwe libulawo lakabo ukuthi mhlawumbe naka ngaphuma lokho lokungamlethela ukuthi adle noma aphile kufuna akumoshe yena ngetandla takhe so ke siyakhona ukuthi sikugezele libulawo noma sigeze lesicitho nangabe bakufaka eticitho ngoba lo munye umuntu ubowati kwekusi la ukhona khona into tikuhambela kahle kunetitsa lotawuba nato la khona usemsebenzini kumele ngabe siyakubongela ngeke sikubongele sonke and impilo yonke la uphila khona ukhona munye noma babili bantu le batawuhleli balinyeva empilweni yakho siyakwati ke lokho ukuthi sikugeze baguqulu ke labantu laba nenhlitiyo lengathi iyakuhaqatelela ifuna ungathi ngabe wena uyonakalelwa kafishane nothi umuntu nangabe usemsebenzini siyakwati kumgeza emsebenzini athanzeke ngoba na ungathanzeki umsebenzi wakho utongathanzeki mawungathanzeki umsebenzi wakho ngisho nepromotion awukwati kuyithola noma ngase kuthiwa igama lakho liyaphakanyiswa kuba nalabo not this one ngoba belungu bakhuluma singisi so ke utawuloku kanye sitakufaka tiwasho nemithi letawungathi iyakucampaigna kancane ikwende ube nogazi. Okay dokotela ngisacela ukuthi singenela nangu umbukele emakhaya uthola umsebenzi kubalekile yini ukuthi ayobika emadlozini noma singakhulumi ngedlozi namuhla kodwa nje sengingakuntshontshela embutweni wakho kuyabita ukuthi agezwe emadloti alomuntu kodwa ke ngeke uligeze idloti vele ungabiki ngoba idloti lifuna ukhulume siyawufika esihlokweni sekugezwa kwemadloti kodwa nje mangabe lo muntu athola umsebenzi kubalekile ukuthi agezwe aguqulwe lo muntu letinyama leti lasolo aboshelelwe tona empilweni yakhe tisuswe kuye bese se utshalwa inhlanhla lefaka ekhathi incubekela phambili kuze lokuthola kwakhe lo msebenzi kutomsebenzela ngoba labanye abantu uthola ukuthi kushoda into lencane uyasebenza kona kusebenza ahole manje lokusebenza ahole akumsebenzele empilweni yakhe
Sisalapho ke ngicela ukuthi singene kule ndaba le yesipoki kunabantu emakhaya abaneyinkinga ukuthola ukuthi ekhaya kuthiwa kunesipoki kodwa bona phela babona ukuthi banaso uthola ukuthi yonke ifurniture abayithengayo akupheli ngisho u2 years siyawohloka imoto egcekeni aziqedi ngisho iminyaka sezizezapaka zaningi ziyafa ngicela ukuthi ungichazisele ukuthi yini isipoki and futhi mase sikhona sigezwa kanjani uma ngabe bekhona into lelikhuni ekuphileni kwembathiswa sipoki ngoba sipoki into yokuqala kusuke kuvuswe spirit semuntu lowa kwathathwa spirit kwase kwembathiswa umuntu lowashona mhlawumbe ngaba sihlobo sakho mhlawumbe ngaba ngumuntu nje bese umataniswa nalempilo yakho uma nawe noma ungashobela phasi kwemandi noma ungashobela emgodini sipoki sihamba nawe noma ungaye eNgilandi mawumenyiswe sipoki la sitawuhamba nawe sipoki sifike siyigile imigilingwane yaso ngoba sona sitshalelwa empilweni yemuntu noma ke emtimbeni wemuntu ukuthi sitophatamisa yonke impilo yakhe nengqhubekela phambili kakhulu bantu labanesipoki uthola ukuthi lo muntu uyazama kona kuzama nemali uyayisebenta limasela lekusebenta imali libe linengi kodwa imali yakhe kube besingakhuluma indlela ilulwimi lwema accounts besingathi kuna less income more expenditure lo lokungenako kuvama kube sekuba kuncane nayifika le mali imthola sekanetinto letiningi letidzinga imali so ke vele umthola athi uyasebenta noma uyabusinessa but uhleli aqakekile enzabeni yetimali uyakuphatha ke ungazi ukuthi kukhona ekhaya kini lamanye abasati sipoki ukuthi siyakhona kuyibamba imoto noma kuyigoga iloku ifa emaphathi lawa ladulile mangathiwa ilungiseke kahle iyozi nje mawutoba nemali ungashaya ipavement ibulale lekhalipa maso uhola imali lenye sowusebentela imoto kancane kancane sowusebentela imoto labanye kumethe imoto tigcwele libala timeme sipoke nakathi kumele ayilungise le moto kuvele nje kuphele kwayona le mali lamanye emakhaya ahlanyelwa sipoke nawuthi usebentela lelikhaya ukuthi ufuna kulithuthukisa uqala kushayeka uqakeke ngetimali kunengi la sifike sipoke siyiphazamise khona impilo yemuntu kodwa ke angisho ukuthi kalukhele sipoke siyasithatha siyohlala naletinye tipoke sesikhweshise kuwe ungumuntu uhamba emkhathini webantu ungumuntu mbamba asingeneni la dokotela nangumbukele emakhaya yena uthi kade eboshiwe laba baboshiwe bayadingwa yini ukuthi nabo bagezwe kakhulu bakudzinga mbamba labo ngoba kulithundi kuboshwa yebo kona kuyindlela yokukhorrekithwa kwemuntu esikhatsini lesinengi kodwa lijele nje lilithundi kulabanye baboshiwe more than 50% webantu labangekhathi ejele kube lilumbo lelimdriver aze angene ngekhathi yebo ukugcina kwentile lokuganga bambamba bufakazi benkantolo kodwa uma uthi uyabuka yinto nanoma ngangibani bekangakayigathi kuye kwayena abengakadibona abengadicabanga angayenda lento kodwa kwendeke nje lelo phutha wangena so lithundi nje lelijele liyagezwa kunendlela yalo yokuligeza ngicabanga ukuthi nangabe uyenetiseka ngembuto wakho hayi ku right dokotela ku right nangu kunogogo sanda kungibuza la einsukwini ethi ngicela ungibuzele udokotela ukuthi naku la ekhaya sashonelwa ngashonelwe indodakazi yami endala kwageza mina kuphela nobaba wekhaya nezingane zakhe kwakumele yini zigeze osigeze sonke ekhaya egcekeni
uma ngabe bekukhona into lebalulekile kugezwa kwebantu basekhaya siye sithi ngalesi sondo badzinga kuhlanjululwa kugezwa lokho kudzinga ngunako ukuthi basuswa lithundi laloko ukuthi bebashonelwe ngoba thine eMaswati siyazila mangabe kushoniwe nje lekithi kulesikhathi angeke nje iredo uzoyivule uyigumbatise la ekhaya uhaze sonke isiganga kuthiwa iredo ivulele phansi nangabe uyayidzinga kahle kahle nje kuthiwa ungayivuli inhlobo sikhathi sekokuthi la khaya kude umsindo kude konke noma ngabe bekuthiwa umntwana usokuqake kangako awukwati kumshaya umane umncinde kuze kufike emalanga ekuhlanjululwa ukube besingakhuluma ngelibhayibheli likhona la lifike likusho ukuthi emva kwethu insuku letitsite bonke lebe bathinzene nesidumbu nako konke nalebe bakhona bayakudzinga kuhlanjululwa ngemlotha nangemandi lo mlotha ke kusuke kubaswethu nalelihlahla lesuke sesitigayile nasendasihlati umlotha nesihlati yindo leyodwa ngoba lo mlotha sihlahla lesishisiwe so ke siyayigeza insila yekokuthi bekushoniwe ekhaya nangumbukele emakhaya dokotela uthi yena uhlelwi uma wakhe owashona uyakwazi naye ukuthi agezwe kuhleli bani ke makwakhe kahle kahle uma ngabe kushone umuntu kusekhona naku lesingakulanzeleli kanti siyakwenda asigweme masikwenda lo munye umuntu utawuthi mina angigezi ngeswasho angigezi ngani kodwa masibuye emathuneni sineMaswati siye sithi masisuka le emangcwabene bese sesiye ugeza tandla masigeza tandla le ideology yaloko yayithi kufuna singabuyi nalelithundi lekuthi besiyosebenza kuphi enzaweni yalabafile la kuhlala khona abantu labafile kusebaleni ke uyakudzinga kugezwa umuntu mangabe nje bekuke kwashonwa ekhaya noma ke asihlobo sakho kulabanengi sekuvela sekuyimivuka uthole ukuthi into atsamhambeli kahle so wehlelwa tingodi so kuvelelwa amashwa kukhona umuntu lo ingadi yakhe la ngazange amgeze lo muntu sowubuya uspirit lesesimathundi la ekhaya Mbukele emakhaya namhlanje besihleli naye la udokotela uLukhele ngiyathemba ukuthi nawe uzibhekile ukuthi ngabe impilo yakho ivaleke phi ngabe ikuphi odinga ukuthi ugezwe kona dokotela ngisacela ukuthi okugcina ukuthi utshela ababukele emakhaya ukuthi utholakala phi ushiye nezinombolo zakho konke la abangakuthola khona kwekugcina lesingakakuthinzi kungaba indzaba ngoba umbukeli angafisa ukuthi athi kabanti natikoloshe siyamgeza nalamlambo siyamgeza kahle kahle konke nje lokungakukhungethe umuntu siyageza kaLukhele sengivalelisa babukeli ngiyatholakala enombolweni mhlawumbe dingabathi mbili yekuqala ithi 7+2 68 7672 9923 uma ngabe ufuna ngoba labanye bathenga tincingo abawathenga emamanual it's 00268 7672 9923 lenye ke ithi 00268 7698 2473
uyathi shayela le nombolo leto ucele dokotela wakho dokotela Lukhele ubike tindzaba takho kakhulu uqele kubona dokotela ngoba njengoba sihamba emave kanje sibuye kwesinye isikhathi singatholakali kubalekile ukuthi dokotela uvele ubhuke usho ukuthi ucela kumbona ngoba usebenza bonke abantu njengoba simemetela babukeli sonzelani nite usitakala ungaze ufe ubulawe into lencane ukuthi uze wahlaselwa into letinengi ngekuthi nje awukagezeki. Siyabonga kakhulu dokotela ukuthi ufikile namhlanje waba nathi sithemba ukuthi sazophinde futhi sibe nawe la kwi-Aheko TV. Mbukele emakhaya siyabonga mina ke ntokazi yomZulu yakhona la kwi-Aheko TV sobonana ngokuzayo.